And for today's video mga kadogs, gapot na nakita nga dagiti masitas ko ket malaylay-layo ini so nga inung taman dagiti kabalay ko ta di na mala makasibugan ket gapot nawayak basit ag sibugak makamo da maka dagiti masitas ko di ka kay sibo kay talong amo na lakanya ata sibug na ang magsibo yes ito yung maklang ron Marsya man dagito kakaasa malaylay lang na mata karabasa dita dita pag sibuka nagita bugenbilya ka di malag sabsabuhay oh sibuga man malaylay dan krikat ti kastoy ng kaputag tutudo sulang ti pan nakawayak atawan papanat ito ngagsibuga kada dagito yung singkunyum ko kas kada San Francisco malaylay matay nagadado ti koleksyon kung kakastoy nga matay dapi man ngay babay bayad da dagito nga kalat kata mamasitas awanan 30 aklaki dagito edi nga nagita lang tinagbatay at Prince of Orange ko nga gilyelon aydan awanan ala sige kapot nagtutudo kakabsat babay na babay